ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ɓaawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala mooloɗen seytane mooloɗen bona seytane yo dandu en ɗen irriti kadi ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala on fewnata yo Allah tawnen e ɓen ɓe o fewni yo Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗintin e majjuɓe ɓen haray jama on fof moɗon en weltanama ko atti kon en attora en fof meɗen yen ɓeydu jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala kala ko Allah ɗali goɗɗo o heɓata kala ko o ɗali goɗɗo o heɓata ɗi programme ji ɗo fop ɗi yewtuɗon ɗo eno wonirɗon ɗo fof mum ko ballal Allah waɗi kanko woni ɓaawo men tawi o walliti en waɗɗen juɓɓudiɗi ɗi wonɗon ɗi kontuɗon ɗin ɗo fop hulasa majji on ko fii no fottire woni hunde wotere fiyo doole fiyo diina kan heɓu doole yo Allah yoɓu on ɗum imamu yaagal ko dongal janal si tawno kono ngal janɗiri non ngal hulira wi'anoɗo e won imamu o dogaynodira par ce que en fof ɗo hiɗen andi si kam yowwal sarsama dogingol ngal ko ma tawa soferjo on hino hunnani fof e himo reeni kadi e piiji ɗin fof sabu nan leere aka huɓɓina a fokkiti ɗon ko wonkiji yimɓen fop o jogii ɗon kiw wonki ɗon e ruhuji yimɓe ɓen e jogagol diina maɓɓe kan ardoka ko gootum haray ko torotoɗen ko en andi wondema julɓe ɓen haa hewti Fuuta Jalo timbi e timbo e laɓe on ko fii wota gooto ɓernde mum wullu telen bange mum on ɓay Ibnu Adama ko noon tagira kono si Allah subhanahu wa ta'ala newni ye gerdu non ko fii toujours no moɓodiren nokku gootu fii wota haɓe par ce que si seedama woni tummo kala feere haray conséquence ko nelaɗon haɗi ɗum kon yo lurde mo kala e wonu feere kon ɗum ɗon moƴƴa ko ɗum ɗon aroyta ko piijirɗi renotoɗen e munɗin ko on ittidirgol ɗon si ittidirama si Fuuta Jalo haldi yo diwal kala ittu est ce que koyo diwal kala ittaɗo koyo ƴettu groupe o ka iwri ɗon hara ko ɓe woni gollande na ɗum ɗon koyo ɓen ɗon hawtitu safe koyo ɓe fonu pecce tati mo kala koyo feccu hoore mum tati ƴetta feccere wartaɗa ɗin ɗon tati hawto wona aden gooto gollana noon jama on fof kala ka yiyeten no lurraɗon ko ɓeeron kuɓe faamu ɗum ɗon tawayɓe ɓen no sikka si innama yo diwal timbo ngal ittu oɗo haray ko fii ko gollanoya toon diwal timbo anda ko fii yo tawe e gollanoɓe jama on fof o addira donc si ɓen tato hawtitama koyeɓe wontu aaden gooto ɓe mooɓa yimɓe ɓen fof ko ka ɗum ɗon waɗi wo ko ɗon yiya toon no yaari yeeso kala ka yahuɓe ɓen tawi ko annuye ka iwri ɗon ko ɗon yahi gollano ko ɗon yiya toon no luutodira wona hay yeeso ɓen hino haɓa oyano jonna ordo o yaara bonnita ɗin ɗon fof ko sayi ɗin ɗon piiji on annuye on ɗo yo Allah woɗɗintinemo hiɗon manta Amérique fota meɗen irritani on hiɗon teddini fiye jama on Amérique fota na Amérique mantuɗon ko jama wonɓe ton ɓen e comportement mum on kono pellet si en jama kadi Amérique ɓe weltani ɗon si on andino haa ka ɓe considéré on ɗon on tawayno on ala e mantugol ɓe sabuna jama on no hoolori nde ɓeygure won jooɗinde Belgique ɗo eɗi fop diina kan meɗe weltani on fota onon ɓeɓe Europe ɗo ɓe tawi
e ɓernde mum nden ko Belgique ɗo jooɗi. On ekkintini yimɓe ɓen inde moɗon nden sonnaɓe e fayɓe ko woni e yanganede fi diina kon ɗo wakkili kadi no wakkili hay nokku ɓura on ɗo. Hiɗen tori noon Allah subhanahu wa taala en fof meɗen e Allah hawto en ka aljannaji. Hiɗon weltana par ce que hiɗen mari jikku mo tawata on ɗon jikku no wonani en tabi'i hakke kono le tawale wona jikku mo tawata nawra e yeeso. Kono Allah no woɗɗini on e on ɗon jikku. En fof meɗen hiɗen andi kala e meɗen no wawi jokkano hoore mum projet janguɗo janga gayna mo fiw hara hay goto landita kara yimɓe yahay tun ƴeewa. Kono si en kafi hiɗen mari jikku argol holla ɗon hiɗen intéresi hiɗen mari doole hiɗen mari expérience hiɗen mari haqqe konten ɗin ɗon fof utilisen no utilisere ɗo hara en hangata suka no hangirten no siko goto e men kala. Ɗum ɗon kadi Allah no woɗɗini on ɗum ɗo par ce que yiwɗo golle moɗon ɗe wohi mo reeni seeduɓe jogoniranɓe heen añidiranɓe mawnintiniɓe reere ɗuɓe weyɓitantoɓe keɓal mo reeni ala ɗo sina ɗum o wawatano waɗugol golle ɗe wonɗon e waɗugol ɗo fewn ɗoɗe. Hande e nder yaltuɓe ɓen ka e wonɗen e mooɓagol wo Allah no waɗi se mooɓi ka diina men kan hara ɗe watti ka yeeso kono hay goto ɓura Europe hande organisagol fiino diina yangorane. Ɗum ɗon ko yettude Allah fotano ɗon andana ɗum. Haray meɗen weltani on fota menen kadi ko Amérique men woni. O wonugol amen Amérique ɓeygureji ɗin fof ko gootum. Mapande yeru mapotoɓe fiino diina kay yara yeeso ɓen kono wonɗon e gerdu ni ko ni ton kadi woni e gerdu. Ɓanon ka ɗuuɗa o ma farilla heɓo ton dartotoɓe kadi cakitoɓen kadi ko sugu yeruɓe no marirɗon ganon ko noon menen kadi ton kadi men mariri. Ko yen hawtuto en fotoroɗen Allah ɓay na ha neɓa ha tawtoyen na ha tawtoyen ɓoyliɓe cakitiɓen den tori Allah yo yacci yoɓe tawtoyen ɓay ko kamɓe tawtata en no wawi hakkude mayɗo e wurɗo ɓooye du'e ɗo ha yahen tawtoyen mayɓe na ɓe ara en duwata ko hayde lawol yo mayɗo ar tawta en donc ko noon kadi woniri kala ɓoyliɗo en du'ata ko ɗo ma habboɗen ha tawtoyen mo koye ɓe arɓe tawta en yo Allah no yaccin ɗum ɓe guure men cakitina nen ka woniri won pop yoɓe artirɓe e lawol ara ko enen woni sabu ara ko comportement men on enen yangantoɓe dina ko attiɓe faamugol fi makka ɓen andi degré makka on hara ko comportement men on waɗi ha woɓɓe jiñiri ni ma ɓe wiɓe wonata e ɓaawo mum no wayuɗen ɗo ni o taɓɓe tawta en Allah yo newnan en ɗum ɗo hande yo neɗɗo ibnu adama ko yo andu mo mari fi makko on pecce tati tati noon himo duwa fanna maɗe timmal wakkila ko go on de ibnu adama heɓawo ɗo e o mawnude o haray ko kala ko o faala ko fi ko wallira jogitora hoore makko yani ka wonɗa pay ko weesu kay ɗum fof ko fi ko jogitora hoore ma ko ɗum faalaɗa ko ɗum ɗon mapaniɗa ko ɗum dawanta si woni ha helli fama inno ya joni ade ɗaɓɓu noon ɓeygu nani fonda fami sa ɗaɓɓi on ɗon ɓeygu on ɗon jiidike hande kadi kala a wi e oya étape arano a yahi kadi ɗaɓo on ɗiɗaɓo ɗon joni mapanoɗa joni ɓeygure ma nden ko heɓuɗa o ko fi ɓeygure ma nden ange ɓeygure ma nden ange ɓeygure ma nden ha ɓen kadi hewta ka hewtunoɗa on so ɓen ɗon helli fama ara ha joni a lutti e mum yo Allah yaafuma dole ma ɗen lanni ara yo Allah waɗ ɓeydanko ma kono ha joni ɗum fof waɗale ha joni ɗa darti kadi feere nden no wodi fayi haray joni noon a heɓiri étape tataɓo on hombo noon étape tataɓo ko yaa wakkilano julɓe ɓen joni oya ko an tun hari o yeɗiɗaɓo ko ange ɓeygure ma nden ɓay ɗum ɗon fof resisi ha joni ɗa wuuri ɗa darti e place ma hara joni ko ya yangano joni julɓe hara andi a heeɓi ɗiya ɗin noon ɓurɓe ɗuɗugol ɓen noon kamɓe siɓe ari kawɗiɗaɓo ɗo ɓe hatta ɗo joni ta fonno duncuma o ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen ko nelaɗo ma ko ɓurɗo ɓe nafugol wo kala ko wawɗa duncangol jama on
si a hewti on étape duncu yer ko wawɗa ko wonɓe jannugol ɗo ɓe mo kala ala mo wawata yeru mum wonɓe etagol ɗo ɓen no woodi wawɓe ɓuri ɓe hara ɓen no welsidi woni kono komo kala yeru ko mari kon okkata ko wanno mi inniri noon on étape tataɓo ɗon ko ɗon onon ɗo fof e enen fof koye on ɗon hanɗen jokkugol sika kat jawdi Allah okkorma ko ɓuri ko jogitora hoore ma jogitora ɓe ngurma tawi joni fayi no lutti ando fawima ko goɗɗo kon almalu malullahi Allah ƴetta e jawdi o halfina mo okkori on sikka ko kañum jeeyi anda Allah halfina ya servu si a servirino duyrano imo andi ka wonɗa e nokkugol ɗon serva siɗa servude no duyrano o watta remplace si a buloki few o tawa ɓayle ma serve o sansa o natta jonna jungo goɗɗo go kadi ɗum ɗo fof ko konngudi nelaɗo haray ko torodirɗen ko fondation mo waɗɗon ɗo en fof daroɗen ha gingen o hara ko oɗo ɓiɓɓe men ɗe roni finɗo heɓi kelle fu e o hara mo maapiki sam fino jingirana islam o fino janɗuɗo o hara mo maapi fino jingirana islam o ko enen janɗuɓe ɓen attiɓe ɓen anduɓe attiɓe andugol degré islam on ɓen ko enen jogoto ɗo tawodiren muññodiren jippitodiren fiyo ɓe ɓawoɓe ɓe taw ɓe wawata wono e ɓawo ɗum ɗo ɓe taw ɓe jiñanayi ɗum ɗo on tuma noon si tawa lonto no woodi ala ko ɓuriri bonugol woyayi golle ma no bona par ce que haynelaɗon degré mum on ko inni kota goɗɗo bonnugolle mum Allah kadi wi ka Qur'an laaɓi ko yi ala tubtilu a'malakum o wowli kala mo inni kala ka o yewti so kambay o haɗata o inni o taw bonnugolle mum o yilti o inna kaari en wawɓe ni golle maɓɓe ɗen bonata o inna ko homɓe golle mum boni andi toujours golle bonugol moƴƴa donc ala ko ɓuri bonugol golle woya a yango fonda famille hiɗa andi koye aduna on ɗo a reway woni hay goto me yata ka aéroport o waɗa transit o lando ɗon ko honto tumbul leydi woni ka e nder aéroport ɗon ko noon Allah waɗiri misal aduna ko on laawol tigiri no kontirɗen noon aéroport ko transit feƴƴoɓe Allah ko noon kontiri aduna ko transit feƴƴoɓe donc si Allah waɗi en ari ɗo ka aduna ɗo en hewti ɗo en fondi fami sago meɗen no préparé ɗen noon fii no tawro en Allah noon ko noon kadi ɓe yimɓe jibinɗen e ɓe miññituɗen ko noon kamɓe kadi ɓe waɗata joni noon ko enen watta o sobasement ɗo waɗugol mo no tawa e ɗi juɓɓudiji ɗi waɗɗon ɗo on konti ka ɗiɗo fof kafi tawi guere e ñawore ala ɗon on etike yo moodi yo Allah yoɓo on ko moƴƴi Allah waɗa kadi luttuɓe ɓen fof jembina tigi tigi on ko marɗen ɗo hande wo ko ɓernde men enen fewdiɓe ɗo ɓen enen ɗo on alhamdulillahi enen fewdiɓe ɗo ɓen Allah lan ɗon Allah dandu en darndede ɓay ko ɗum wiyete jarrabuye kono enen on en ruti en hande kadi yartodinta ko huluɗen ko fiiɓeɓe hewtal no wonirɗen ɗo ni ko fiino ɓe ɗo faamira kamɓe kadi harasi en sortike ka sorti o Allah ƴawnay kadi woɓɓe go place ɗum ko ɓe sagataɓe men ɓe jibinɗen ɗo eɓe adduɗen ɓako ɓen fof ko enen addi hay ñanden mi wanno yewtere ko min ni fof ko enen addi jibinaɗo ɗo ko enen addimo par ce que enen makko si on naata ko tan o jibintano ko enen addi jibinaɗo ɗo addaɗo e avion o joni noon ɓe ko addirɗen ɓe ɗo est ce que no woodi miijiɗo ko arani kon ka leydi ɗo ko fiino wallira keefeer hay goto en fof ko fii ko addi en na bewre addi en ko argol ɗaɓɓa no wuurira halal ko ɗum addi en ari noon ɓay si en ari ɗo ko ɗo haaji torten espeneten life men o gurdam men ɗan ko ma resen ko ma jiitoɗen kono si en jiidi keɓen ɗon wota e weddito haray ko mi addiri nden toɓɓere ɗon ko findingol hakkil anda poyen ko musata fewndo ɗo kala paranjo tentini paranjo yaltuɗo enen yaltuɓe ɓen haray ko toɓɓere hulɓininde nde maapinden fii geɗalɓe meɗen ɓen ɓe maapani ɗen fii mum ɓen hande si goɗɗo emen kalkeliɗo ɓurɓe ɗuɗugol ɓen gila ɓe fewndo ñande ɓe cippottono ɗo haade si pilaji ɗiɗi tati sarsidama ko weli ɓayarɗen iwi ka tampere woni e ñaama e fof lanne kono en wuuri ha joni en acciti lannugol pila on o fof feccere ɗum feccum ɗon joni wonɗen ɗo
kunɗon fof joni luttani en ɗo joni noon ɓe ɓiɓɓe meɗen ko ɓeɗo faala ɗen yo ɓeɗo ƴettu fowtere nde jogiɗen nden ɓe yiltoɓe jokka diina ka aran ɗen fimum ka aduna ɗo kan ko nde wakkilare ɗon noon nde waɗi wo ko wonɗen e wakkilagol janna paykoye to sokoy koy koye paykoye to sokoy e karanko makkoy so en yawiteke koy haray yon andu e wongol enen joni ɓe anda ɓe wajodiren ɗo nanen ɗum ɗon hara en ala jango few no ɗum ɗon ɓuuri moƴƴugol e di fayɓe meɗen e wongol ɓe ala jango par ce que enen joni en andino si goɗɗo wiyama a maaye hara reedu ma taƴay a yimmitoy to reedu ma taƴay kono ɓeeɗa ɗanƴijan ɗon fendaki ɗon taw koyen jannuɓe ɓe wowta e nder mum aduna on no wayi fewdo ɗo noon e ara num nago ɗum haray komi yamiri koyo paykoye to sokoy koy e karanko makkoy he karanko makkoy wota ɗum ɗo yawite jannowo wo jangowo kala hande ko heɓoto ko keye ko dépensement on ittete dépensement on ittata fiya soodu gandal koyo soode fewdo wonno mawɓe meɗen ɓen ko miskinɓe ɗuma piiji bus ala kono ndaare ko honno ɓe ɗaɓɓirayno gandal ngal ɓe heɓa ngal ɓe ɗaɓɓirayno barki maggal ko honno ɓe watta ɓe ndaari ñalande ko nden ɗon ɓe inni nde alarba ɓe yaha ɓe teno e leɗɗe ɓe adda leɗɗe alarba ɓe marano mbuuɗi ka leɗɗe alarba si ɓe fof ɓe hawtiti ko ka remete ɓe yaha ñalande wotere ɓe remanoya karamukojo ɓe ñappanamo suudu ɗum ɗon fof kamɓe ko ɗin ɗo wonno cokku gandal ngal joni noon abadan ɗum ɗon arata hombo e meɗen mapiɗo karamukojo mo mapiɗo kayulo wala joni ko ka coggu ɗe leɗɗe alarba ko ma yaltina ɗum ɗon ka lakkere ma dépense a fiyo wiɓɓe ma ɓen janggo ma yaltina ɗum ɗon fiyo wallugol diina kan allah no reenu anniye on o yoɓata o innama ko ma ɓiɓɓe ma ɓen fof fewano faalira ɗanon kono kanko wakkilare ma nden ko fawnoma ko fawinoma kon ko sa yaltini ko ɗaɓɓata kon dépense a fiyo ɓiɓɓe ma ɓen janggo fiyo ɓiɓɓe ma ɓen janggu diina kan a walli ɓiɓɓe ma ɓen a walli a gingani diina kan kono wawata wonde hiɗa faala suudu wila faalaɗa faala suudu wila aduna ɗo moƴƴuɗo a faala oto labangal a faala coñci moƴƴi andituno ɗin ɗon fof heɓorta ɗo noon no yangorantaɗe fiika mum ka aduna ɗo noon a doginoyi labangal wo a wonoyi e wila lahara wo a ɓorneke labangol wo sa naɓori hara ko ɗo ittuɗa ko hara ko ɗo ittuɗa donc ɗum ɗon haray wajodirɗen yangoɗen ko yangotoɗen kon senden e tumbo ɗuma wona fi lahara ɗuma wona fi aduna allah hikkidiri ɗiɗi noon o ŋiñi oya arano o manti oya ara o inni kala tawɗo ko fi aduna tum haaju makko woni mum ko ɗum ɗon tum maapini mo ko ɗum ɗon tum o aani ko ɗum ɗon tum o gollanta o inni o mara geɓal ka lahara kono tafsir on hollay ko geɓal moƴƴal par ce que ala mo heɓata toon kono ngal ɗon aranal o inni goto ala o inni ko wiyayɓe ɓen wi'ayɓe gollitira ɓe wi'a kañum koɗi ɗiɗi noon faala yo allah okku ɗum o inni ko ɓen ɗon noon kañum kamɓe hiɓe mari geɓal moƴƴal ka allah yo allah waɗu en e ɓen ɗon haray meɗen yamiri on ɓurti o yamirde yon andu neɓata hara on woni onon ɓernde ƴogirde fiino yimɓe ɓen fottira e nder aventurier on par ce que organisation ji ɗi jogiɗon ɗo ɗin onon Europe ɗin ɗo o fiino diina kay yaara yeeso e fiino ɓiɓɓe ɓe neyre fewndo ɗo on waɗay ɗo wo o jembinayo woni hay tawi woni ɓe mi yahata joni mi hiwrito lawol ɓe no jenti hiɓe andi ko gonga hay kamɓe mi yetto hay kala waɗay ɗo organisé ɗo ɗum ɗo fewndo ɗo hiɗo yeeso fewndo ɗo men arino ɗo ko nde juulirde urite ka wanno ɗon men kontrandi on tuma ko honno gerɗoɗon haa ɗo waɗa wallahi mi yetita toon meɗen ño'iri on nawli on fi on organisation mon ɗon meɗen nawli on fi on organisation mon fi nde juulirde ko fi ɗum waɗi haysi goɗɗo min yiɗa haysi yo goɗɗo cantir men wigol lurral no ka juulirde mon ɗo sabu naɓe no manti on no nde heɓori noon nde goɗɗo no yeeto men ellano ɗo o min neɓay men hoolaka haray meɗen tori jama on yoɓe ɓurtu teddingol ɓe allah no okki on muradu moƴƴuru no ardiɓe diina ardiniɓe on diina mon kan no moƴƴiri
paske ala ko moƴƴiri waya yaw jinda ka yaasi fof hawrodira ton e piiji ndaarateeɗi ɗi ndaaratake memidira e ko memodirtake tawa hiɗa wubbude ɗa mari ka arta loota ɗum ɗon bete ɓay Allah subhanahu wa taala ko innete kon junubi to sooki ko ɗiɗi watta a tewaki ɗin ɗon non ko dewal kadi wawata ittangol ma ɗum ko ɗum sabunde nde kono ala ko moƴƴiri waya yahu jinda ka yaasi hara sa arti a naati ɗa mari ka ardoma loota ɗum ɗon joni noon onon ɗo no wonirɗon ɗo ni menen kadi meɗen faalirani yo Allah alan ɗo newnan men ha men hewtora on ni mi sikki tun on heɓatano ka deƴƴinon ɗo ara meɗen mantade fotano si meɗen hewtunono ka hewɗon meɗen weltani o moƴƴa organisation ji mon ɗin e juɓɓuti mon ɗin ɗiɗon wadda ɗo ko ɓuuri moƴƴugol Allah no yiɗi ɗum on waɗa keeri hakkunde mon kon on bambidira naali e hoore fenade on waɗali giɗo yagal on mawnintinaki ɓurɓe towgol e gandal wo e jawdi hooliɓe no mari étage ji ɓen kame en ɓay ko ton mara marɓe ɗum ɓen e ɓeɓe yimɓeɓe Allah okki gandal ɓen no jogii diplôme ji ɓen mo kala e moɗon hino ndarude fewnu mum on ala hay goto e nandintinade e on pilasi ɗon say ɗum ɗo waɗi on mawnintinare ɗon ala gañanendi ala ndereru sabu piiji ɗi ɗi inno mi heɓay komi ñaama ma fof anda e helan ɗum ɗon ala wallahi on fof en fof meɗen en ɗanato ɓawoɓen heɓay ko jokka on andi ñande yawmal qiyamati ɓe ɓawoɓe mara probléme haagoy ko yetano ɗon kon on nanno kamɓe ko réponse on ni on yetano kon men nanno men ɗofti kono yettoɓen non goy tawi ko yoya wowlo yara firta ayi ɓen ɗon kañum no mari buy koɓe yewdata taho ko risete taho ɓeɗa kañum ko réponse goto fe men nanno komin waaja ko men ɗofti ala ko moƴƴiri wa heɓugol waajotoɗo ɗum ardotoɗo ɗum tawa on tigi ardotoɓe ɓen kippu ardotoɗo ɗon tawa o lutodirta hay si ɓe lutodiray o kamɓe tun andata toujours ɓawoɓen hay otowal kamiyowwal barasi no waɗa ka sofere jo wonta ɗon so waɗi difficulté ton ɓe ɓawoɓe andata awiyoowal sa ƴawi awiyoowal ɗa yawde si difficulté woni tiiɗay ko saydo e communication iwri toon kono a yiyata e on andi ɗum ko fi hollugol fi ko honno yeesoɓe kafuɓe wawata wonirde si an a jonni orduɗo ko enen kafi mi ari mi tawi ko ella na ɓeɗo mi yetto mi inna ko ella waɗɗa ɗo silan faala e marso ko enen ɗiɗo felidirta ha gaynen ɗon fi yeeso haray andi ko honɗum wannoɗa ha ko jonnoɗa ko ɓe yamirten ɓen ha luutodirɗen amma noon si tawi woni a jonni ordu mi haray mi inna ɓeɗo fof he koko waɗɗa ɗo moƴƴa mi waɗide sayo ɓe yawoma hande kadi ɓe limɓe ɓe wonanalan hande kadi ɓe yahi ɓe wonanama an ɓe yimɓe hande kadi ɓe wonanama hande kadi ɓe ari ɓe wonana ka ɗon woni pecce wo ka fu gasata haray en torike ɗo noon ila ɗo ha ka fimen hatti ɓayi culture no woodi diina kan no woodi fo mum hiɗen mari ko woni tun enen Allah en torimo yo wallu en enen julɓe ɓen fof tentini enen ɓiɗɗo ɓeɓe anduɗon yo Allah wallu en ha tawa si en kafi mo kala waway andugol ko geɓum gokku numéro ton o yarlo kunkun hutoremo hara o monaki o poɗanake o añanali o jonanaki hen ha wawen ɗum ɗon hara sen kafi goɗɗum hande kadi ka ɓe atti hikkagol ɗo wo hara ɓe ay luttuɓe fo iwtira e ɓawa ɗon hilan falano sago an ko ñallal fof kono komi hananino ko ɓe sagataɓe men jibinaɓe ɗo lam si tawno harami wonayno mi innayno yo jonna ñallal addanomiɓe ɓe fof min nangodira ɗo ɓe yetto hay nani goɗɗo no sonka ɓe inna ustate kaari hande kadi min minike lan andi kono ɓay Allah waɗi mi rewa won ñande ko Allah newnanayi lan fiyon ɗon kono haray mi torike sagataɓe wo sagataɓe ɓen wonɓe nder ga ɓe mawɓe mum addi ka leydi ɗo yoɓe hulu Allah ɓe andita ko yangi goɗɗo ɓe woni e wuro ɗo e mum ki yangi ɗo mawɗo hay goto addiral ɗo ɓiɗɗo mum fiyo o wonu awdi o wallitoɓe heferɓe ɗo ko fiyo diina fiyo o wuuru hara o yowitake e goɗɗo ittakimo mone ko ɗum addirano ɗon ɗo mawɓe a taway ɗo ɓurɓe ɗurugol ɓe naata l'école ɓe janga hay fu kamɓe yahi meyi e yeeso yimɓe ɗaɓɓinantinowo ha kaydiji pay ko régili
si en pay koye ari naado yama l'école jangi kañum ko o mawɗo ɗa janga haray no wonani goɗɗo angal hakkille wi'ugol on ɗon ha joni o wawata feƴƴita ko enen tun heeɓi ɗo ɓe wawata feƴƴitagol baba en mum onon fayɓe sagataɓe amen minen min tawa kadi par ce que minen min jibinanoma e suudu huuɗo min wattino paani min ɓuuri baba en amen woɓɓe amen waɗi étage waɗi village minen min tawaka ɗo kono noon onon ɓe tawata on finu tawɗon baba en mum son tappiɓe wotere ɓe tappa on ɗiɗi ɓe dolni ɓe naw yaltaw on heeɓi tawɗon chance minen luttuɓe ɓurɓe ɗuɗota e baba mum naw yinde no heɓa feere ara e welanata e pilañi onon on tawi ben mum ko sagata on wuuri ɗon andi ton nelaɗo makino ɗulle kadi sallllahu alayhi wa sallam ɗulle kadi ko jibril nela e maɓɓe ɓe fillitani en ko jibril wi kala e moɗon si suumaye hewti ɓe innima suumaye woni ha maayi goɗɗo e ɓaal ɗon kono haadamo aljanna ara kanko halke hoore makko ɓe inni kala wuuruɗo wuuridi e mawɓe muɗum ɓen woti ko ɓe ɗiɗo noon foti ko goɗɗo kanko o ronki ɗon no o wuurira ɗoftagol ben makko wo wowlirgol yeeso baba en makko doywo yurmingol baba en makko wo landagol ben makko ko honɗum musata ɓe wo ko honɗum ɓe moni wo ko honɗum ɓe mapori wo ɗiɗo fof o ronki ko o wuurira ha allah naadamo aljanna ko kanko naade hoore makko yiite joni noon miijite yangi ko ɓuri wonugol miijini aminini ha ko honno ɓe sagataɓe addaɓe ittaɓe afrique adda naada e ɗe leyɗe porto ɗo e ɓe jibinaɓe ɗo ko honno ɓeɗo wonirta ɓe yiya yangiji ko woni e ndi leydi fof ɓay ɓe ƴoƴi tawa hay goto e maɓɓe anditata ɓe ne e jaka baba en a yangino daari ko ɓe yangi daari no ɓe gerdi e jako ni ɓe gerdi ha mi hewti ɗo e jaka en mbiɓe yangike nani ko fi hon ɗum hatta ɓe sagataɓe wattana yila ɗon on hoore ɗon ɓay ɗum ɗon koko ɓe yiyani hoore maɓɓe rendez-vous ji ɗi marɗa ɗo ɗum jangol ngol ka yaasi ɗo kala ko marɗa ka yaasi ɗo ko dogante fof ko fi hon ɗum ɓe kalkilali ɓe anditi joni e jaka yo ɓay ɓe yangi ɗo e ja baba e maɓɓe yangino ha feƴƴiti si kamɓe ɓe Allah waɗi ɓe hewti ɗo joni awa kala ko ɓe andu ko ɓe waɗi ko ɓe yeddi ko ɓe darti ko ɓe welsidi fof ko yangi baba e maɓɓe ɓe bonni taho ɗum ɗon taho tigi Allah landitotoma ɗum ɗon ñande yawmal qiyamata bonni yangi goɗɗo haray mi torike on mi jeeji on yaafoto mi gaynay woni sagataɓe ɓen onon sagataɓe yer wowonɓe ga yottinɓe ala ga teddine mawɓe mawɗen ɓe yurmi noon ɓe ɓutti noon ɓe ɓernde ɓe acciti ñamugol buy hande kadi ɗum ɗo fof mapinama piiji ɗuɗuɗi fawinoɗi baba en mum kañum e sengo baba en mum onon fawaki on par ce que mo heɓuɗon ɗo o haray no mari ko ñama no marani hoore mum suudu yahino hajjoyi no mari oto jindi ha ka faala onon noon ko honum marɗon joni ko honto no place mon honto ko speno ton kon joni fi mawɓe mon ɓe onon ko honɗum joni sa naɓi ɓen ma makka ko naafilo naɓirɗama par ce que o yahino avion ko kanko de sa ari taho se adduma e avion suudu kay suudu makko iwɗa ka wonnuɗa ton arɗa joni ɗiɗo piiji fof hande kadi ko waɗɗa o ko naafila waɗɗa ɓeydan ɓe woni ɓe mari kono woni ɓe mara ko ne anede teddine ko ɗum ɗo woni ɓe mara ɗum ɗon on ɓe mara koɓe dolni o ɓe heɓanta ɗum hoore maɓɓe hollede yurmede ɓe heɓanta ɗum hoore maɓɓe yiɗanede nafe ɓe heɓanta ɗum hoore maɓɓe kono ɗum ɗon desa ɓe heɓino si on jangi on ne'ani keɓe haray kamɓe hande kadi piiji aduna ɗi fof o waɗaniɓe par ce que la hara ko hollata wondema si ɓe maayi a okkoreɓe dépense ko si a okkoriɓe aduna ɗo si a okkoralɓe noon aduna ɗo bete ɓe mari ko jonna ɓe go kono ñande ɓe waali ka ngay ka o andu ko an Allah prépari ko fiyoɓe ñaamu ton ha ñandere tawoyɗen ɓe wo par ce que ko ɗiɗi si goɗɗo maayi haray ko ya waalo ka wiyete alamul barjaki ɗon ha ñande ummutal waɗoyta joni noon ɗon ko an Allah prépari ya jonnu ben ma dépense ka o waali ɗon ma yumma ma par ce que o inni ko du'a ma du'a hewtoyi ton ko kala ko fowtinta noon ko ɗon ñamete iwata ko ɗon daygu iwata ko ɗon yaajede iwata ko ɗon wila woni o ko du'a ɓiɗɗo on tigi on kono joni noon ko honno ɓiɗɗo ma innirta ko honno waalorɗa ko honɗum fewdoɗo honno baba en an fewdori Allah si ben an ino e sattede Allah ittanmo ko honno wiranta ɗum mo anduɗa landitata ko marata wiya Mamadou a jarama ko duwanɗami kon
kono wiranta ɗum goɗɗo ɗa andi fewndo wodano ka coggu gite fulla inni ɗum ɗon coggu gite a arata inna bemma honno fewndorɗon hiɗon e jang hiɗon waawi ma ɗum bemma no tami ɗum ɗo no ananimi inna awa hiɓe wuuri ɗo si a tanƴini ke ɓen ñoli kon ɗum aninte e hoorele ko hunde hulɓinide noon mo kala yo prépare hoore mum fiino du orana mawɓe muɗum ɓen si ɓe maayi ko pila ko dépense maɓɓe mo jonnaynoɗa ɓe on si ɓe wuuri noon ko du'ama on joni noon si on famodira a haajaka e maɓɓe yiɓe wuuri si ɓe maayi no gasa ɓurɓe ɗuɗo ɓen innaden fowtike accitay joni heɓugol ko waajo ɗum anda ko ɗon najuɗa kala mo Allah tawni ben mum hino wuuri yumma mum hino wuuri haray o mali kono gorko kañum haray no mari bonisi ɓiɗɗo gorko finuɗo tawi ko sagata makko hewti sagata laako makko hewti o tawa ben makko hino wuuri haray mo mari extra geeni e di hay rewɓe ɓen par ce que harayɗa mari no fondira famille sina hara ko an sali yara tampari hiɗa mari ko haɗatama ko tawaynoɗa sikka ko keye tawa ɗum ko mere fusno ko bemma wattatama e ngol lawol par ce que bemma kanko géri yumma ma fi kala yumma ma ko ɓurɓe ɗuɗugol ɗo ɓen si goɗɗo mawni haray hande kadi mo hotitirde wasi ko yumma makko tun jibinimo ko ma teddina yumma ma kono hayde laawol a duwaka dullangol baba hen siɗa faala janngo aya qur'ana on dara ko honto Allah yitti ton baba en ma waɗi yumma ma feere waɗi ben ma feere jannganami suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah kanko tun o waɗɗon kanko gooto wa bil walidayni to ɓe ɗiɗo ihsan wa imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma ka o fuɗɗino ɗon o inni si tawi goɗɗo e mawɓe ma ɓen nawyi e tawde ma ɓe fof fala taqul lahuma uffin ko goto o inni ɗon ko ɓe ɗiɗo wala tanharhuma wota ngermuɓe dey wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wota wippitanoɓe wota wiyamɓe mi ronki wota gufuɓe wa qul lahuma qawlan kariman wolanɓe ko moƴƴi tun konngol moƴƴol tun konngol respect tun wolan ɗum mawɓe maɓen est ce que goɗɗo go gila fuɗɗide wolu ɗum ɗo joni ka o wino ɗon fala taqul lahuma o wi ɗon goɗɗo e maɓɓe hande kadi o wiyani goɗɗo e maɓɓe ɓe ɗinnomo kafiɓe wala o attoro wi wala taqul lahuma uffin ɓe ɗiɗo noon wala tanharhuma ɓe ɗiɗo noon wa qul lahuma ɓe ɗiɗo noon wahfid lahuma janaha zulli ɓe ɗiɗo noon wa qul rabbirhamhuma ɓe ɗiɗo noon ko hombo yiɗo ka tawata baba en mum a ɓura Allah subhanahu wa ta'ala on andugol o innima ɓe ɗiɗo noon ko ɓe ɗiɗo noon kafi heɓuma ko ɓe ɗiɗo noon duwaɗa jogitagol ko ɓe ɗiɗo noon duwaɗa ne'anagol ko ɓe ɗiɗo noon duwaɗa yurmingol ko ɓe ɗiɗo noon duwaɗa nafugol ko ɓe fof duwaɗa nafugol yaw ka qur'ana ɗo yiya haray mi torike on ko atti kon noon ko ɓuri wongol important kon no ton ko windaka deftere fi hakkunde goɗɗo e bemma si Allah waɗima sagata e tawde bemma haray o jonnima important fi no gurdam maɗa neworo ko an andi sahaji tore par ce que bemma fewjantama ko nafatama kala ko o fewjante ka o rewno o heɓi biro maɗon o jombi biro maɗon ka o jogitimo ɗon ko gollawol o wattatemo si an noon ari ayni a kereen fiiji ɗin le hay ɗum waren fiiji gono woodi woɓɓe goo ɓe faamin tun hiɓe mari doole kono hara ɓe mara ɓe faaminay tun hara hiɓe mari hakkil hara na wonde ɓe mari buy par ce que ko o yeddiɓe wo ɓiɓɓe ɓe yeddi wo mawɓe mum ɓen say woni hara koyo on yewtu fii ko ya nafuɓe kono siko nafama on a salatako par ce que ɓurɓe ɗuɗugol ɓen ha hande sagatajo wonal ɗo Afrique pen makko wilan filandema kaydi o in non acce ɗo mi yana e hoore am ina naalinde on noon tawen lam filandema kaydi hande kadi a ɗanatako ko téléphone tun hayɓe winni ya ñamudo buye bare a wakkile to inni ko ɗum ɗo won nder lekki a wakkile to on tuma yeydetaɓe few kala ko ɓe wowli on tuma ko sago hay goto sagata ala e hoore leydi din taho momi nani inna bemma inni lam filandema kaydi ya aro leydi porto inna o woye har lam poto gaari mimi yana e hoore am yami seppamira ka ndiyam mami waɗi hay goto wiyata ɗum
a inni ɓemma anda hay hunde wo sa yarɗa takuɗa ɗo a selirini baba en ma o sa yarɗa takuɗa ɗo kala ko luttuno kon fop a hollanoɓe ko bandi fus a hollanoɓe ɗo ƴawi guite pus ko ɓay ɓe hewtinima gam awa ha joni dole bemmaɗen hiɓe jogiiɗe koyeɗen ɗo wonɗa e mantorde koyeɗen ɗo wonɗa yeddirteɓe koyeɗen ɗo wonɗa ɓe wirte ɓe anda e pusu yo Allah ittu en e ɗum ɗon haray jama mi torike Allah yo Allah teddin on ɗo ko teddin ɗon lanɗo mi jokkira on ɗum ɗo hilan ari ko nokku gomi ari pays gomi ari ko siɓɓe am ɓe wimami hewta mi jokkira on ɗum ɗo par ce que min tigi lan yeeli yomi soodu biye hara ko fiiɗo hayso ko balɗe sappo ɗum ɗon no la yeli ɗum ɗo yo Allah newnu ñande kono yeeru komi woni argol kono no fanɗani lan haray ɓe nguranden ɗo no ɓitti ɗo lan inneɓe suuɗu woɓɓe ɓen taw woɓɓe ɓen sonjito kono lan yiɗi Allah taw hewtinan ɗo ara ko yontere hara ko enen wondata hakkude ɗo kono noon mi weltike o considération ko waɗɗon ɗo ɗum ɗo yo Allah lanɗo subhanahu wa taala on par ce que kala ko Allah subhanahu wa taala huuruma yelaniɗa siɗɗo ma julɗo o wi o okkete kadi an kadi sifa mum no gasa miijanoɗa siɗɗo ma julɗo moƴƴere o ronkamo nde jonno kono an o jonne sugu muyre kono baraji kan ɗum ɗon on kan kala mo ko moƴƴere ko waɗanɗa handindinɗa e siɗɗo ma julɗo Allah windante baraji an kadi sifa mum en tori ke Allah noon yo Allah teddin on onon kadi ɓe yimɓe meɗen ardiɓe on ɗo en tori ke Allah wonɓe on e andingol dina mon kan onon o ɓeygure mon nden en tori ke Allah subhanahu wa taala on yo windanɓe baraji yo waɗanɓe kamandake maɓɓe moƴƴi en tori ke Allah kala lurral ko woni hakkude julɓe ɓen yo Allah ittu tentini hakkude meɗen yo Allah waɗu en welduɓe yo Allah waɗu en yurmodiroɓe yo Allah waɗu en faamuɓe Allah subhanahu wa taala yo okku ɓiɓɓe meɗen ɓen gandal nafowal Allah yoɓe lonto en e nokkel ɗin fof tentini leyɗe ka wonɗen ɗon Allah okku en ɓiɓɓe meɗen ɗen lontagol ta Allah acciduɓe e seytane ta Allah accidu ɓiɓɓe meɗen ɓen e iblis en torike Allah en fattike yo Allah subhanahu wa taala on hawtito en ka aljannaji yo Allah naato en aljanna kala ko wonɗen e gollugol ɗon kon fof e moƴƴere yo Allah hiwan en taw bonnu Allah wi man jaa bil hasanati Allah yo naɓidu en e golleji men moƴƴiɗi Allah naɓidu en e golleji meɗen moƴƴiɗi yo Allah subhanahu wa taala on dandu en bone seytane kala ka sendidirta yimɓe ɓen yo Allah woɗɗintin en ɗum yo Allah tiiɗi moɓodira meɗen ɗen hokkeli ɗin fof en torke Allah kala ka julɗo lorri yo Allah ittanmo leydi men ka iwɗen ɗon yo Allah ɓuttindi yo Allah ardin hen ton yurminoɓe yimɓe ɓen feppinaɓe yo Allah jonnitu kala ɗalaɗo haqqe hakkeji mum ɗin ton yo Allah subhanahu wa taala hiw jawle meɗen ɗe wonɗe natto toon ɗe waɗa ɗe arsike men yo Allah subhanahu wa taala hoyna yimɓe men wonɓe ton ɓen yo Allah hiwɓe yo Allah fewnuɓe yo Allah ittu kala bonki e leydi ndi yo Allah ittu kala jamfaji e leydi ndi yo Allah subhanahu wa taala on okku en timmode moƴƴere allahumma ighfir lana warhamna wa afu anna wa afina allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaytana allahumma rabbik annina bima razaqtana barik lana fima a'taytana wa ala kulli khaybatin minka bi khair allahumma amilna bima anta ahlu wa la tu'amilna bima nahnu ahlu allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fi ad-din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar allahumma اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم اشف جميع المرضى وارحم جميع الموتى وكجميع الأسرى يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وأن تصلح أمورنا وأن تطهر قلوبنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة اللهم بارك لنا في أولادنا وهدهم إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى واجعلهم قرة عين لنا اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا اللهم اجعل قرة عين لنا بك رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين